gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Tuyang, apay ngay tawan pa'y mo't naluto amakan. Day takat ti madikan ka, badaw, taramidin nakababaw nam. Mapanak ije bangkang ngawan balon kaw. Ay kat nang isagana ka kumamutin ah. Anya nga teramidan, tasyak pa'y laang ti ibaon mau. Adda nga rod papanak. Sa dino ti papanam, kinagsapa pa'y laang. Mapanak ijay laod. Ijay daya, amyanan kan abagatan. Anya, Inak pasyaran dagiti kukumaray. Maray, nagsapa ka na rumwar, Wen amaray tapno makaadaw. makaado iti trabaho. Saan? Makaadaw iti istorya. Na, ay, wen gayam, idi na minsan nga aldaw, nakitak anagado ti masetas mo. Ay un maray, adaw. Apay aya. Ay, dumawatak man, Maray. Ay wen, umay kainton bigat, taawan papanak. Ay, wen gayam anya, ada papanam ita. Wen maray, nasisita ti papanak. Saan amabalin ama itantang? Itaman surutin niya ante. Aldawon nga bawang pay. napanan na ya. Mapan ka no makikaaruba. Awan batin. Di nan samot malagi pun ti umay agluto. Sige, tamapan ko surutan ang gail. Un man tani mabisinak. Ay, nagkunakan ka nga ipasurot nak. Intay. Ay, nasayata si Mangpet Kandunga. Apa nagbayag ka aya? Ay, kasano. Tinulungak pa'y nga may ni Marito yang anagornos iti unag ti balayda. Ay, apay masapul at tulungam. Nakawarwara nga raw di balayda. Na, Bayad day jayan, jay impadawat na kanyak amasetas. Ay, una yan ni Marito yang. Nagwara iti unag ti balayda. Jak pa yan amo no ayan ti kusina. Salas kan pagturugan. nakabayad ka nga rodin ano kasta? Win nga rod. Gapo iti panang tulong ko kan kuana. Nabayad ako unti inted na amasetas. Kan gapo tadi na maasikaso ti unag ti balayda. Iso at tinulong ako. Dagito'y gayam dagiti inted ni Marituyang amasetas kan ka, Maray. Wen mare. Kita nagmayat ti sabong na. Imbag man taynik kan na ka. Pinilit kun kan tinulungak namin ang naglinis iti unag ti balayda. Ay, apay, nawara aya di unag ti balayda, Maray. Ay, launay, mare. Ay, no makitam laan, jak ammo no anya ti maibagam. Ay, unay mo't daytan. Kano nakita ka rimwarmanan itay. Wen takanayon nga minarumwar. No papapanan na nga taaya. Agpadaya mo't nga agpaabagatan no kwa. Agpalaod kan agpamyanan pay Ay, masursur na nga ron amin ang asuli to'y barangay tayo Angam, di na nga ron malinisan jay balayda. Warawg, nakitam ni Tuyang kaw. Ay, saan ma itataba daw? Ay, sa dino nga tayo, ti pang biro kakin ko na. Apay, awan ni Jebalayaw. Awan nga raw. Nagmalmalam nga awan ni Balay. Napananan nga eh. Imbis nga ilutwan nak, day takit agpaspasapulay. Nanatuyang, birbiru kan na kanitataba daw. Tapay ka na. Ingka kanu aglutaw. Na, paglutuan nakmanan, kat ado pa'y tijak na bisita ako kumaray. Isumiti ko nana.
Makaamumutin ang agluto iti kanon na. Ha? Ay, kasimot ni tata ba daw? Nabambanog ang naggapo iji bangkagyaw. Ay na, nabanugak mo't laeng kwaraw. Makaluto mo't iti kanon na. O sige, panawan kan, tado pa iti pasyarak ako kumaray. Anya ayat ti problema. Ay, Na apa yun? ay, Nagsakit kan sa mutan. ay, Paray, why? Apa yung nagsakit ka ngay? kapasaan paray. Mariribu ka ng arunay. Kasano ang matulungan ka no di mo mo't ibaga ti parikot mao? Kastoy na ay paray, ti parikot ka. Anya ti parikot mao? Sa anak pa anangan paray. Data ti parikot mo? Win paray. Ay, tati parikot ka. Na. Ay. Do kasta mabisin ka? Kasanom nga mo paray. Kunam nga ron ang mabisin ka? Ay, takit ti pagbili bakunay kin ka paray. Naglaing ka talaga. Gusto lang nga nagbalin ka first honor iti grade 1 tayo. Ay, namabisin ka. Anyat kaya't mo mapasamak, Pakananak ka paray. Ay, kunakit. Tapno, saan ako nga sangit paray. Ay, umay ka iji balita, pakanin ka malangan. Itay pa'y kuma. Kababain ba, nagsangit-sangit ka dito'y ruwar? Intang araw din paray. Darasan, tanay. Mabisina ka. Apay apinakan mo ni kumparim abadong dito balay, ha? Inteng? Mabisin nga ron ka, no. Adamot balay da. Ijayon amangan Kan adamot ni tuyang nga agluto iti kanon na. Saan nga ron ka no nga ilutotuan ni Marituyang? Anya? Paray. Na. Agsangsangit man ni pari badong jay kusina. Ay, agura ka taindak man kita mo niya ti masakon. Apay, paray. Kurang mo na ito indun mo ka na paray. Ha? Kurang paray. Ay, sus, kurang? Ay, kurang. Na yun. Ala, ibagam lang tekan ka. Ikan na araw din na paray. Unay mo dito ako, pare ko na yan. Ita lang agawid ka, Maray. Wen maray. Ay, amom di ka aruba tayo abalasang anak kita ray itilakay abara. Anda mo. Wen maray, balasang pay day kay. Ken amom jay lakay, anang asawa iti sweet 16, ijay abagatan. Nagado ka nga mumon, Maray. Siyak pa'y ti ko na. Nalaingak iti history. History. History dagiti ka aruba. Nalaingak pa'y iti arithmetic. Na. Kat. Naimbag man tamom dagita. Ngam ti utang mo di mo malagip. Ay namaray, nalaingak. Taamok amay numanaw tinasikukan na balasang dito barangay tayaw. Anya? Adu ati amok maray. Apay narabyan ka. Napanaman nagmalam. Napanak nakikaaruba. Binerbero ka. Tawan pa'y makan. Ay kat nagluto ka kumamutin Sika ti rumbang agluto tuyang. Apay nga ibaon na. Imbag kumamit ano na imas ti ipaspasidam kanya. Ay, agreklamo ka pa'y laing may. Puro met bulbulong ti marunggay kan parya ti paspasidam kanya. Papa naman ang inanatuyang. Di taman balay ni Maribanang. Di ta balay da antay. Wen, mapan kuman istoryaan. Numasango na ati makiistoryakan ka kat nagadumot ti aramidan na. Ay sus, masango na, basta siya. Sige, ingkay kitain no sana busy. Ay, adda ka din ni Kapitan di tabalay da. Awan, at meeting na iti munisipyaw. Mayat nga ron no kasta. Nawaya ti panawin may kini antem nga agistorya. Ay namaray, aglaba kan aglinisak ita dito balay may. Ay namaray, inton bigaten ti panaglabam. Ay saan mabalin maray? Tainton bigat, agmaseta sakmay. Si kakit di mo.
Tila'y pampambar mo. Ay, jak masango ti makiin nistorya. Masangom. Ay, saan nga rod? Kan agluto akpay gayam. Manulaang mo't ngay timangisaang. Agarunak pay nga rod, Mare. Sige, mapanak man la makikaruban ijay sa balay. Ha? Nasaysaya at pay Marituyang. Tatalaga ajak masango ti makiin nistoryaken ka. Maray, nasaya at mo. Tawan customer mo ita. Wen Mare, tapno maurnos ko man dagito'y lakok. Kun, agin inistorya pa. Anya ko matipag-istoryaan ta. No awan ti istoryaam, ay kadsya ko na ti agistoryakan ka. Ada istoryaan. Ado ah. Bilibak ka talaga kang ka. Saan ka maibusan iti istorya? Siyak pa'y ti maibusan. Anya nga ron ti istoryaam ngay. Ay kwa, amom ka dijay kumarita di tadaya na imaw. Adaya mo. Ada, kulot ti buok na. Ada siding ti muging na. Aguray ka. Kasla amok Wen, amom dayjay. Adda bangs na akulot matlaang. Apinurpor jay kulot na. Ay! Amukon, Maray! Asawa jay kapitan tayaw. Ni Ni Maribanang Maray. ang pinurpur ayamo, jibuk na. Pinurpor ko nakin ka. Abay, di mo madlaw aya. Kun may sasan mo't anaimot. Uho. Anya katasaanan. Saan laan na emote, Maray? Super emote. Unay mo ta super imutan. Katwang. Apay nga imbaga super imot ni Maribanang. Kunaktumad kan ka. Nalaingak iti history. Ay, wanan niya. Paglaing amin na subject. Correct. Amangan no gapo iti kinalaing mo kat ammom amin no manuti pinurpur abuok ni Maribanang. Kita man di ko Marita, Marikwanang. Jak la nakiin nistoryaken kwa na. Pinadakes na kon. Kasta mo ti imbagbaga na kanyak. Ay, imbag tadi na pa'y imbaga dito'y apinadawatan nak iti masetas na. Kan naimot ka kanupay. Sobra mo't day dya ako Marita nga agpadakas. Wen nga rod Apay, di na amaw nga umay makipangpangan ni pari badong ijay balay, tadi na mailutuan iti kanon na. Ay, masapul amaamuan na dayta, Mare. When Ha! Agsabat kamin tulaang Ireklamok san ni Nana Matuyang kini Uncle mo. Kuaraw. Nay, apay nga itataba daw. Di nakmatlat ta ilutwan iti kanay. Sige, ireklamo maun. Kasi ang agbangbangkak. Di nakpayasikasun ay. Ireklamo nga mina. Nakalukat di barangay hall. Kanayon ang nakalukat, tataba daw. Ay inak man ireklamo day ta atuyang. Ay, awan manin ni Jibalay may. Adda manin na pananan. Paray, mabalinti sumrek. Una. Kasla nagadumot itay dagiti kinasarita makaaruba paray. Imay tayong reklamo ni Marituyang. Dagijay, dagiti pinerper dyan na. Anya, ay nagadudan. Anya nga nga ron. Isumot nga miti paglaingan na ni Marituyang. Nukasta, siyak ti mainayon kadagiti agreklamo paray. Umay kambat agreklamo. Wain paray, ireklamok ni tuyang kaw. Ay di ka lamasyan ba't? Apa nga reklamo? Di nakmat ngamin ilutwan iti kanag. Ha? Di nakpayasikasun ay. Ay, saanin anasaya at ano kasta? Ay, saan na maurnos di balay may. Ang kabisado na amin na pakasaritaan dagiti karuba tayo. Sige, ireklamo ni Marituyang. Apay ngay ba daw tain reklamo nakmutan kindi kapitan. Ay. Basol mo Apay nga minta binaybayan na. Di naksamutan patpat gain. Ay. Adan samot sa balay napatpat gam kandong-dong wam. No saan ka nga balbalew?
Talaga nga biro kak, iti ubing ngam sika. Ah, Heh, dinadungaw nga asawa. Ay, nanatoyang, ipatag mo mat ngamin ni Tata Badong. Tapnudong-dungwan na ka nga agnanayon. Agpinatag kayo nga agasawa, itirigat man kan ginawa. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin unli abida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag